umuhanda ugera ku kibanza cyacu uyu nguyu urimo uriya muntu ugenda. Uyu ni umuhanda ugenda ukagera mu isantere ya Kamugenzi. Hano imbere gato amazi n'amashanyarazi birahari. Hanyuma ikibanza cyacu ni iki ngiki. Hano imbere yewe n'ibiti bya avoka muri n'imyumbati. Ni ikibanza cyiza gifite 20 kuri 25 miliyoni 5 n'igice. Ni mitasiyo, ibyangombwa bya burundu birahari. Iki kibanza ni ikibanza cyiza kinini kandi gifite ibyangombwa. Ni ukuvuga ngo ni mitasiyo gusa. Kukigura uhita ukora mitasiyo ugahita ukegukana mu mazina yawe. Ni ikibanza cyiza kandi kinini gifite ubuso metero kare 500. Uruhande rumwe ni metero 25 uvuye kuri umuyenzi uri hano ukagera hirya hariya kuri kiriya giti cya avoka ni metero 25. Hanyuma ubuhagarike bwacu ni metero 20. Umva neza ko ari metero kare 500. Ikibanza rero gifite ubuso bwa metero kare 500. Umva ko ari hafi kuba dubure kandi kigura amafaranga makeya, miliyoni 5 n'igice. Miliyoni 5,500 byonyine iki kibanza wakegukana. Mbibutsa ko giherereye mu murenge wa Mayange, akagari ni Gakamba, umudugudu ni Kamugenzi, kiri hafi gato y'isantere ya Kamugenzi. Ni ahantu heza, amashanyarazi arahari. Ino nzu yajyanye n'iki kibanza kujyana kuri ino nzu ni ikibanza kimwe kinyuramo ugahita ugera kuri iyo nzu, no ko ari amashanyarazi n'amazi arahari. Kibanza amazi n'amashanyarazi bikegereye cyangwa se bikigeraho, ngo ko ari ikibanza cyiza kiri ahantu heza hatuwe. Cyegeranye n'ibindi, ngo ko ari ahantu heza hari agashyamba kandi hirya no hino naho hatuwe. Ubona ko hariya hafi iriya ni inzu, amashanyarazi yarahari. Hariya n'ahandi hari inzu naho hari amashanyarazi. Aha hose haratuwe kandi hari amashanyarazi n'amazi. Iki kibanza rero uvuye kuri kaburimbo, abantu benshi bashaka kumenya ngo iki kibanza uvuye kuri kaburimbo kukigeraho hangana iki. Ni ibirometero 2 uturutse kuri kaburimbo hariya mu isantere ya Biryogo ku murenge, ku biro by'umurenge wa Mayange. Ukamanuka hari umuhanda ujya hano ujya muri no santere ruguru hano, aho kino kibanza kiri. Ni ibirometero 2 byonyine. Uteze moto ni amafaranga 700 na moto. Watega igare ni amafaranga 400. Uhagenze n'amaguru ni iminota 20 ukabugeze kuri kino kibanza. Mbibutsa ko kiri mu murenge wa Mayange. Mayange nk'umurenge uteye imbere wa kabiri Nyamata ari wo mujyi wa Bugesera. Mayange yo nayiteye imbere cyane, ari nayo mpamvu ibibanza byayo biba bikunzwe cyane, kuko biri ahantu heza hegereye umujyi kandi hagendetse neza. Bibutsa ko kuva hano Mayange ugera i Kigali ari amafaranga 1,500. Kuva hano i Mayange mu Biryogo ugera mu mujyi wa Nyamata ni amafaranga 500. Byumvikane ko kino kibanza kiri ahantu heza hafi ya Kigali kandi kiri ku mafaranga makeya. Miliyoni 5 zonyine ukakegukana. Miliyoni 5,500 ugahita ukegukana kikaba cyawe. Mbibutsa ko ari nacyo kibanza kiri ku mafaranga makeya kandi cyegereye kaburimbo. Ibindi nanone mbibutsa ko kino kibanza aho kiri ntabwo ari mu miturire, ni mu buhinzi. Ariko nubwo hitwa mu buhinzi ni hafi y'umuhanda, kandi nanone hahoze mu myaka 3 ishize hahoze mu miturire. Ubu ngubu hashyizwe mu buhinzi, ni gahunda ya leta, ntabwo tuzi impamvu, ariko nanone amakuru hari nuko ubuhangaha mu mwaka ugiye kuza hazasubizwa mu miturire. Ibibanza biri ku ntera ingana nk'iki kibanza uvuye kuri kaburimbo biba ari miliyoni 8 kuzamura. Ibaze rero kino kibanza cyo kuri miliyoni 5 n'igice, ejo bundi hagasubizwa mu miturire bahaguze kuri miliyoni 5 n'igice, ugahita uhagurisha miliyoni 8, 9, 10. Urumva ko bawungutse cyane, kandi ni ikibanza kinini kirengeje bwa buso ngenderwaho bwa metero kare 300. Iki cyo ni metero kare 500.
umva ko hari impamvu nyinshi rero zo kugura kino kibanza udahenzwe. Mbibutsa ko ibirometero 2 uvuye kuri kaburimbo kukigeraho watega moto amafaranga 700, uhagenda igare n'amafaranga 400, uhagenda n'amaguru ni iminota 20 mu birometero 2 ukigeraho. Amafaranga ni 5 miliyoni aho giherereye mu murenge wa Mayange, kagari ka Gakamba, umudugudu ni Kamugenzi, hafi mu isantere. Amazi n'amashanyarazi birahari. Murakoze cyane, nitwa Professor Muhigi. Gahunda nk'ingiyi nakagaruka. Murakoze cyane.